nene no bagutumire kwendeza agenda chiao gankwire. Yes. Number 1, no mwanka wiro wina integrity. 1 olirikane anto benu mbele na we mwene personally ukamenya atiri dina ino nagwe nigo ku affect we kuja ngatendele mtu akokelia gukinyira mutongolia fulani nate kumba kumukinyira na we mwene akwira umukinyire umutedie tonto anto beto they have so many challenges kuiba motali mwalo mwala ukaka they travel all the way from here to for cancer treatment. Mtoto umwali towe aomba kutedu atene mutongolia noli kutomba ukinyira mutongo ukerira kutiwe onoka ugodi yale parliament uswane na tongolia but you cannot find them. Leo niko tukwila tongolia beto atede toliotiyo tigani kututiganiria bone ati tiyo uli presenters in Nairobi bonenda toli presentwa no ugatweka atire bote tudikiriria bwana ali alisabu umenya ate kuliana benu bejire most of us utemtu na mujiali wa Nairobi. Hapana. Tuitinga ule gwenko huko. Na niko nda kwela kaili. We are orphans. Tupate kule to ina children's home. Gitomi ngo tuweka ate utena mtomba kugo kambele baba u. Kambele baba kuno no wetelete gisaki. Wana ale tu ina no kolombela tu mpende alodalio wana kadoka ila da. Ugatobola kimaisa. Kile wakoona gete we nokie. Lakini in terms of presentation ukoona ka challenge kanene. Ndona ka sorry to say MP Babu Owino adite ko represent Nuru Okanga kotini yana kesi yalali nayo as a nitonto niwe MP wae ndiye uli yakedwa ni mumi luli nudi kotini egolole ya mtu tojo no ija kotini egolole yako as a leader ndiko kenegela we really have a very serious problem. Antobeto betikire tuike united tuendane na tuija nyumia mheshimiwa Kidule Kindiki whether we like it or not au ni welo bulida ino yes no to mbaigumera au no to mbakumelera nangwele ndamu nditongolokia loti ni amenye we are the only people by barabara yana ni atuekanya nuko the deputy president of Kenya atudikiriria na tutumwekanya ombe kudikenya yonde kulomba kula ingatekeja kula ni mukabila na atutigwe toloku ground toloku dikweo niyo ke aondongi ukukula jia kwa jia muji yake pambele tiene amuka kadonde nwe itekwa kula o 20 iniche mochie yune jia muji yake ya kulinga dimonka mwela ukageje kudula mtonge no utu auga na kambela uga ni sawa kuna mirongo iri kuwa 20 watera umwenda tore marandwa nini tugochokera otwire na tabupupu nene tumbe ikoro ikenda gutigera tutikoringa kura ekebao murorongo tutikoringa kura ekomi kasarani na tumbe ikoro tugachireta abantu amwe tugachiringira chie bantu amwe keranya to number gaining powers bachire charo kire chakero kwenda weka 25 aiwa geto FM. Good morning. Sawadika bonanza muyuthi no kwenda kewa kiugia kugitweka kiguni tweka mumemba yani mumemba